Okay, so semalam kita share pasal progress isi shop tu kan. And semalam kita ada mention dalam podcast malam yang start this week. Hari ni Jumaat. Okay, so start this week weekend lah, sebab weekdays kita tight kan kerja. So weekend kita akan start bulan 8 lah. Kita akan share live ITSY rutin kita, which is masa live tu korang boleh tanya soalan kan. Kalau korang macam, lepas tu korang pun, kalau kata korang pun dah ada isi shop, korang boleh buka shop korang at the same time. So I buka I punya isi shop kan, tunjuk korang kita punya rutin lah kan. Kita tengah buat mockup ke apa ke, kita tak plan lagi apa dia. Actually dah adalah plan lah, tapi nantilah kita share this weekend live kan. So kita buka kita punya isi shop, tunjuk korang, sambil tu korang pun boleh buka korang punya isi shop. Maksudnya is my idea actually, semalam kita dah announce dan share dekat dalam kita punya community dalam channel. Kita dah create satu I call it ITSY After Hours Club. Okay, ITSY After Hours Club ni apa dia? Nama pun ITSY After Hours sebab me myself pun kerja kan weekday. So it's not actually untuk yang orang bekerja je lah. Even suri rumah yang orang kata tak bekerja tu pun, sebab I'm a mom, so kita tahu macam mana rutin orang kata anak sekolah apa semua kan. So memang energy dah drain, tak ada masa lah kalau hari-hari tu nak hadap ITSY kan, nak hadap PC, nak create listing, buat mockup lah apa semua, tak ada masa. So that's why kita call it ITSY After Hours. Maksudnya selepas waktu yang memang korang betul-betul free je. So kita yang waktu betul-betul free, yang orang kata memang tak ada fikir kerja, tak ada fikir apa, is weekend lah. Kalau tak ada family punya things, family punya things tu macam-macam lah, macam keluar ke apa ke, pergi cuti ke semua kan. So weekend ni tak ada apa-apa plan, so di rumah je. And once a month kita akan buat macam ni live. The club is free. Okay, ITSY After Hours Club ni free untuk korang, which is korang boleh tengok, join the live. Sampai tu korang nak tanya soalan ke apa ke pasal ITSY and also produk digital. So not necessary ITSY lah, sebab kita pun jual produk digital dalam market Malaysia juga, cuma tak aktif sangat. But idea tu banyak. Okay, idea kita banyak. And ilmu tu, nak kata kita ilmu tu level macam master PhD tak lah, but ilmu tu ada. Cuma macam again kita cakap ulang-ulang sebelum ni, sekarang ni, dulu kita banyak masa tapi ilmu tak ada, so banyak try and error. Sekarang ni ilmu ada tapi kita sekarang ada cabaran masa, which is, so this is why kita create ITSY After Hours punya club ni, so that kita boleh share terus live apa idea yang kita ada untuk korang. Kalau korang macam tak ada idea kan, so I'll help you to kita brainstorm sama. So it's more like macam korang siapa gen millennial kat sini mesti familiar kan dengan study group kan, dulu lepas sekolah after school punya study group semua kan. So this is how ITSY After Hours works. So there is more macam tu lah, tapi beza dia untuk kita yang dah adults ni, yang busy memang hours tu macam, yelah macam kan housewife memang akan sibuk dengan house chores apa semua tu kan. Yang bekerja weekdays sibuk dengan kerja, kids apa semua dah balik drain apa semua kan. So weekend so this is how ITSY After Works akan run. Okay, and kita akan start Ahad ni insyaAllah, but kita tak not sure because benda ni akan ikut masa kita lah, because it's free. So it's bukan bayar ke apa, is free, so ikut kita. Okay, so but macam mana korang nak, it will be dalam Google Meet. Okay, Google Meet punya ni, so it will be close. So close group lah, so kalau korang nak tanya ke apa tak segan. And kalau korang macam mungkin ada yang buka ITSY shop juga kan, macam nak tengok, nak tunjuk kat mana, nak improve ke apa ke, just jom kita buat macam study group kan. Okay, so kat mana korang nak tahu, nak alert link Google Meet ni and so on, yang ni kita akan share dalam kita punya community dalam channel lah. Okay, so kita akan drop dekat komen. Okay, so kita akan drop kat komen, korang boleh cakap kat komen. Okay, so see you this
weekend. InsyaAllah.